Hai menaza ting choma izai hai menaza Zeme man sage klum delay. Namai rai langba nchewke uzi ke ting kum chana zan khaije ke chum. Ba mai ting chog de rein sa Zeme ko gene. Hai mena hange pawera delay. North East State Manipur gena mahur garim pui ki subge kacharangkang compensation chawgumagu dei kipung mre sun siani mahange Assam go government ne pe rahange hetkai zai kamgai ni bligumza pe chu rahangen znai ka pe ke zi himrezike ting kumchana jang kai chum summai ge Assam Dima Hasao district North Kochar Hill Autonomous Council go CEM Debular Gorlosa ne let kai delay zakat delay Zailand affected au normally ne chira hange Manipur Tamenglong ne Assam mahur ka changba garim pui ki gdibe two lane national highway su kewige punui ki pung su tawza punui gumri su tawige charangkang pera hange kamgai za het kai biligum za Assam go government ne namai gena sevza pera hange za ngora hange bamgu bank account ge za pesin print ze package isab gena charangkang za guchu gudlei za kachadlei zaina ai Manipur Tamenglong gena Assam mahur ka changba national highway garim pui ki gdibe su kewige land affected owner punui gumri su tawbe punui ki pung su tawbugu ka charangkang Assam go government meja compensation pera hange mpaugai me anui Zeme rogep suite me Zeme council Assam jana Zeme student union Assam lei ni ja haimena misu ibsam paugai radlei Zainan znai nalangba kapike zi himrozike ting kumchana jang kaije chum summai kdeire war no tobacco dige Assam Dima Hasao district haflonge anui Zeme school bamba Carmel Academy high school me bone ai inketer za kan timlamge tingra ba procession rally njangje let kai be je bam de leje ka chele zana anui Zeme school Carmel Academy high school ne kdeire ge inketer blamge za inkew kan timlamge tingra hange awareness procession rally Zangbam ge school gu headmaster ikaning ne mene kdeire ge inkewte blamgen za inkew kan timlamge man tingchil rahanga sam tawdiwe misonga zedu sakeu ga dele je salei zaichige Carmel Academy high school me bone kdeire ge inkewte blamge inkew kan timlamge ting rahanga rally kan jangba bamchup je school campus ge na bamchu je lower haflong chaiki dilang ba main market de bam ga dele je kachule children mag je student lesi namram ne gari impui ki ge kdeire ge inkew kan timjig na mi hangsia za kan rab takrame skis jai drama ramadu telia gaidele jasalei jai chigal lisina ma student na gdei regen kete blamge man tingra hange reli kanjang ba bambango luze puin tage ba ma pui pe changje ba ma mam rozo ma dukan shop owner mra du chi reli ge ro gaidele jasalei jai reli je kamgai radge haflong sarkari bagan police station gu officer in charge nayan gogoi na chi reli kanjang ba bamge hapui hepe changje ba ma mam rozo mle ro gai be bizigene suib sam pegai jai chiren ma ja agom jagdei regen teu zain ke kan timlamge man tingra hange awareness program je Carmel Academy high school ge geteilia me teacher mramne let kai be je plui i je maduka klebe ga je bamloi gai lub zigne psui samdu pegai dele je salei Zain zanai pekeu Zeme rojike tingkum chana jang kaije ke chum summai je gdei rege inkeun tim magrab mai war no tobacco de le je ka chule chipau ligum je war no tobacco de wangchang beligum je gdei re bam sang nage pting nai mi pui wangchang je chitau gai de le je sale zana Nagaland Health and Family Welfare Department Commissioner and Secretary YK Keto semane sa je indiaram ge inkeun tim be kilang be state roge Nagaland du pakna be ge le je ka chule zanan zanai summai war no tobacco de program Zero school kohima Nagaland ge bam ge kiketo semana saja chuna Nagaland ge hana point me tingkum kregu chumgna kremnyu lungge bam ko unke kan timgu percent je 43% la le je sale jana ipo warno tobacco de program chige bam rahange organized the let kaima state tobacco control cells of the national tobacco control program me bona la kai de je sale ja chige sampui te tatib je anu heta kanang le unke mro magje ja ipo be sampui ne te tatib le je sale Zai Manipur State ge hazat kana kaga kaklebe pet blam gene Indiaram go Union Home Minister Amit Sanan znai summage Manipur morige spy meroga suite mram jangolu je meeting te je samka ki dele je ka chedele zai chige Manipur State ge hazat kana kaga kaklebe pet blam ge spy mramne Indiaram go Union Home Minister Amit Shah soge ralia gai dele je salai zai Union Home Minister Amit Shah ne go Twitter ge du ro gai dele state ge hazat kana kaga kaklebe pet blam gene more district ge hazat kana kuki manai inki
image du ngau hadaw gai le je zai chiren mag je kuki manai inki mena state ge hazak nakaga kaklebe pet blam gene dc ibe tewda hangdu hazo gai le je du ka chule zaina manipur ge kuki nam kena spy mena klom je go za klaki hemi to ka cheblam ge mamro zobe puina india ramgu union home minister amit saje rangai dele je ka chudle state of manipur gene kuki nam kena spy me je kumto kamnra mag zaindu denga kamdra design I hazard me bam lene inki me du kuki me du anui naga me du je dc is lungchil rahangene zana indiaram new delhi gidu manipur state gene hazak chamcha me tribal kuki me ramne wanghro je protest dile je ka chudle state government pungjabam be bharatiya janata party bjp government manai manipur gu chief minister and biren singh je ingi je za chige kuki je tribal hazard mena protest tebige manipur state government lutulu je union government khaira be hingde president rule kaira hangdu demand te je ki dile je du ka chevle za nachuna manipur state ge kuki mena ki je demand te be dilang baza state ge president rule kaira makti jana pnui hange administration phung chamra state pe pe chamra ble je ka chedle daite be ne lodi jana state government hazat kana tribal medu za non tribal medu mza disi ira te chila pe bizigene zane manipur state genen ta chiga sangma international gene za national gene hato hi duong mermene saja india go government ne manipur state ge hazakna kaga kaklebe pet blam ge disi idai rahange tegwale makti zaina pnui ne hato hi duong blam gene india go government ne pnui hange hato hi pe bramze india ram go government da ge pe gai dai nu le je ka chele za state ge kaklebe pet blam gene manipur state gene ta chiga sangma mirabai chanu zaimina hankrauji kenmene india ram go union home minister amit sadaga samrojun nube memorandum du pe gai dile je ka chele zane pnui ne media man sapom soga saja manipur state ge zakna kaga kaklebe pet blam ge india ram go government ne disi ibetu rahange te wangai dai le makti zaina india ram go government ne pnui hanga to hi pe bize india ram go government da ge pe gai dai nu le je du ka chedle chirun magze india ram ge zai hala tara hange te rabes du ta ta go dile je du ka chedle zaina india ram ge ta chimang mze pnui ne ka ga teibe trainings du pe ta go dile je sale Zanenznai war no tobeko dige indiaram go union health ministry ne hingdi ke chibe haimana man tingra hange kai gai kakdai dele za indiaram go union health ministry ne hingdi ka chibe kai dai bize indiaram ge lungmle ne anui haimana social media platform ge inkeukan timbimi mimize kai tarahang chirun mangze video ka tlebegdu inkeukan timbimi ze kai tarahange hingdi ka chibe indiaram go union health ministry ne kai gai dele chipo jigna ai hingdi kai gai ni bchangdu chogumne semag Pemagze te pedai le design strict action the sabak dibe pnui perege pegule is indiaram go union health ministry ne kam gaidele aigena mai railang ban cheuke zike tin kumchana jang khaijik chum ba mai ting chuak de rein sa pau bza loi gaidele pi gai jang kinga ni mile ne je to dele